coffee for your head. They'll get you up and going out of bed. Nganong lisod man kanato ang matagad sa tao nga tong hinigugma, labi nagitaan nada na manguyab tungod kay wala tay itsura, pagkamalasa wanay pag-asa mo na ingon sa ubang mga tao, kay tungod daw kini mga babae pilian kayo sila ug gwapo, sweet pa kaayo pag mapasakitan, hilak suko da yung grabe dami tanang mga sibilyan, wa jud ay ayo ng mga lalaki maong tungod sa natagamtaman kay natagam di na mo usab, pero puti nya taas ug ilong ilang kasing-kasing dayon kay mubukad, hasta buanga dako ang ilahang ngisi basta tisuyang mo tabi pero gani ultimo amo tanaw nila mo ingon dayong manyakis, grabe ka worse mura ba curse ang kasakit nga natagamtaman kung imo silang taparan tanaw sa imo mura ka ug kawatan basta ug gwapo kay mo hello replyan dayon na nila ug hi kunya ug pangit ug kaluod wa ka gabae kami natay basta ug gwapo hatag day number malapinan sirang ilang style kunya ug pangit hatag sa globe dayon sa lain day mo reply basta bati gani mo chat ilang isin dayon i-block kunya ug gwapo todo bigay single pa ko bisag nanay uyab basta bati ang ilang makasugat tanaw nila is natural bag unya og gwapo ilang tabisan murag mahulog ang ilang bahag unsaon man nimo nang gwapo kung dala ra pamasahe unyag mula ag mo kutoy tiyan perting liuya gid sa babae gwapo lagi pero unsaon taman ilaron ra ka sa uban unyag biyaan hilak na lang karon ikaw pa ang nagkabuang sa panahon karon loyal basta pangit kay tinuod sa itsura tsamba-tsambang makadagit mga gwapo daghan kayo na silag mga reserba unyag pangit ikaw ra ug wa nay laing hinigugma day ampingan ka ug taman di ka ana pahilakon bisan paglayo at tuon ka basta kinahanglanon kanang gwapo unya unra ka ana paasa basta pangit automatic murag magasin na bala ang tanang kinahanglanon nimo dili man mahatag pero ang ampingan ka walay lubad ilang panaad kasing-kasing nimo kay ampingan aron di masama ug tibuok nga kinabuhi nimo kaya nga ihalad.